mayap at magrasyang bengi kaya kayungan sablang kapatad king kasalpantayanan. At yuta na pungini king kalabing atlong Domingo ning karaniwan na panahon Aldo Martes. Kaniting banal na kapag masusyan, yabi atala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting COVID-19. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, iabi atala ka rin kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Romeo Mercado, Edward Martin Pamintuan, kambering kayang familia. Para king Aldorang kebaitan di Joseph Azarcon, Ray Mark Gonzalez. Para king espesyal ay intensyones dari Christian Joshua Angeles, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Jonel and Joshua Pamintuan, Nilo Udan, Mary Manet Pineda, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Katrina Tumang, Juliet Masirag, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, and the St. Jude Village officers and homeowners. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mark Lester Arce, Paz Suwing, Annalyn Ocampo, Michelle and Mark Anthony Sengson, Nilo Udan, Happy Sanchez Romero, Rodel Gabarda, John Ramos, Baby Glornita Ganya, Jose Mercado, Margarita Sanchez, Alvin Kiambao. At para kingalanggang kapaynawan daring kapatad tamong mayang na biye di Norma, Lucia Simbul, Arwin De Leon, Dominga, Arturo Vitug, Rosita Malang, Marcelo, Dolores, Roman, Teresita Sablan, Thelma Suplico, Norberto, Guadalupe, Carmelito, Jesus Manabat Sr., Kimberly Jane, Catalina, Carolina, Trinidad, Dr. Francisco Gangcuangco, Arturo Aguirre, Avelina, Encarnacion Magdangal, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang ala ng makaganakapa karela.
Isulod ye ing bayong pangataw, amela lang agpangking wangis ning Diyos, king katuliran at kabanalan ning katutuan. Anting meto nga pamilya ning Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagyo ning iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, ating pamakiyagom ning banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayongan. At kaya kaanti mo rin. Kakaluguran, king mit mong kapakumbaban, ganagandalang niyat sisyan, ding sablata mong kasalanan, at aduan damo king ginuing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ikang may tuburan, ban pakayapan, ding sisisi, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang di natang banaw sandil palpikasala, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang mamilatan para kay kami, dane ng wanan ning iba, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatao daring kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin damo. Oy paming mayupaya, king binyag mete kaming kambe ng Kristo, ban mibangon pasibayong kayabe na. Pasiknangan mo kami kapamalataning kay kang Espiritu, ban lumakad king bayong biye anting inampun mong anak. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Propeta Amos. Makiramdam kayo o memalen ng Israel, kaniting mensahe na ning Ginoo aselita na tungkol kay kayo. Ikayong kabilugan na bansa, tinaid ng linwal, Ehipto, nga na. Karing sablang bansa ketiking yato, ikayo mong bukod ning pinili ko at pigmalasakitan. At iti ing makasubiking batayan na ning kaya kayong kasalanan, at ita ing sangkan nung bakit sukat da kayong parusan, karing kaya kayong kasalanan. Maglakbela waring miyabe ting adwang katao, nung edapap pikasunduan. Mamyos ya waring leon king kagubatan, nung alayang agita pangana. Galeong ya waring anak ning leon, king kayang puweba, nung alayang arakap. Marakap ya waring ayop king bitag, nung ing bitag alayang apan. May bugnos ya waring bitag, nung alang tinagkil kanite. Alaya waring mga takutan ding tao potang ing trumpeta, ning labanan tsutsupya, at inwaring sakuna, amapalyari king syudad, nung ena peparalan ning Ginoo. Kapilan man, darapat na ano man ning Ginong kakatas-katasan, eno mo sa pepabaluan, king plano na ring propetang kayang talasuyo. Linupil ko ring mapilan kaya kayo, antimoding depat ko karing tao, ning Sodoma at Gomora. Ding may ngatagan kaya kayo, may nga rilaking milalablabadutong, ame sagip king silab. Makanyan man, kayo pamurin migbalik kalub ka na ako, nga nang sinabi ning Ginoo. Uli na niti, o may maleneng Israel, parusanda kayo. Uling de patanyo ing antikaniti, magsadya kayong marap, kingatol ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Indalita mo pong pakibat, o Ginoo, ituro mo kako ing kekang katuliran. Ulitan tayo po. O Ginoo, ituro mo kako ing kekang katuliran. Diyos kang maburiking dewakan kapilan man in taong marawak, may katulan. Mo man buring akakit ding taong palalo.
O Ginoo, ituro mo kako ingke kang katuliran. Kasaman mo nga ding mga rawa katao, kaya kalang lilipulan, ding mga laram, din tao mapaglinlang ampon tampalasan, kasama noning Ginoo. O Ginoo, ituro mo kako ingke kang katuliran. Dapot ako uling tutu mo kong kaluguran, malaos ko king balemo, king mit mong takot sambako, kilub ning banal mong templo. O Ginoo, ituro mo kako ingke kang katuliran. Talakad tapo ban parang alin may pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Magsalita ka o Ginoo, makiramdam niya ingalipan mo, at tilo kaya ka ding amanong babyebye alanangga. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inggino manatili kaya kayo, At keka anti mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Inyang sina ni Jesus king bangka, tikyan deri nga lagad na. Biglang di natang ing masikanayangin king dayat malat. Halos mitakpan niya king aluning bangka. Dapat matutudya kanita Jesus. Lepitan deri nga apostol at ginising de. Ginuiligtas mo kami, narakeya, mga mateta mo. At sinabi na karela, bakit mitatakutan kayong makanyan? Karitak yun naman kapanaligan. Tinikdoya kanita, sebiyana niya ingangin at dayat malat at mi kamaragul akaratunan. May nga pamulalalangan at ngarang sinabi, nano yung klaseng tao iti, pati na ingangin at dayat malat, maminto keya. Pakamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng gagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapabengi po kay kayong ang sabla. Inya pong milabasa na paruminggo nung magkamali. Aldo Webis, inyang mig-trending yaking FB, halos ding magkomento at yula po ka rin king sasmuan. Ne po. Kaya kami po king sexmuan uling inyang Webis atin pong mig positive king COVID. Kaya kami. King mismong baryo mi, Santa Monica. At king baryo damo naman po ning sekretary ko niya kay Pepaluban uling pong hanggang ing lockdown da. June 30 ing Santa Monica ating San Antonio, lele lang pisamban deta, pisamban na maragul ne po. Dakalamay nga takutan, dakalamay gagana ka, dakalamay maliligalig, karing kanakong kabalen, nababasa ko la, king social media, kesyo dakal ka numasya sa buntok, kesyo bala mo ka no, normal mo yung sitwasyon kaya kami, luluwal la ka no king dalan hanggang bawal, ela ka no paka face mask, ngara, aruna no kayang malyari kanyan kay katamo, ngara po. Kay ba't po natin ako na ng mga balitan, balamating PUI, king metong na namang baryo, sasman, king wadaw po yata, adwala, so maka-quarantine la kanyan. Dahil mga takutan, ne po, makanya naman talaga, ne po, nino mong tatakot kay katamo king COVID. Ako po king tutu, dapat muli ko ngene. Muli ko ngene. Kaso po, ban kanita, ingatan kaya rin ng sarili ko, kasi tayo kakiting kalaban na mo, inya ako pumituloy. Ne po, pasyalan kaya sana itatang at kumustan kaya kami king matuwang baliking sexman. Dakala mga takutan, dakala maliligalig, dakala may gaganaka, kaniting COVID-19. Bala mo, may pasyaga ebanghelyo mo naman yan. Di nga lagad na ning Ginoo, may takutan la. Bakit?
uling sa sapulane kanu, ning masikanayangin, at chula king dayat malat maglayagla. Nepo, sa sapulane, ning masikanayangin, ing karelang sasakyan na bangka, inya ila, may ligaligla, may takutan la. Pero apansinan nyo nung nanong gagawa na ning Ginoong Yesus king kaurasan na ita, inanoya po, matudtud ya. Ing Ginoo, matudtud yang manyaman. Actually, ginising day Ne po, ban kanita, pasawap la kaya, ban kanita, pasaklolo la kaya. Ginoo, iligtas mo kami, maestro, mga mateta mo nga rakeya. At neking kasanting kalagu nga manong sinabi ng Yesus karela, nga nakarela, obat mitatakutan kayong makanyan. Karitak, yun naman nakapanaligan. Kalati, yun naman nakasalpantayanan. Nga na. Ing COVID, ing salot, ing pandemya, King Diyos alaya yan. Nepo? Remember the very words of the angel Gabriel when he appeared to the Blessed Virgin Mary? Nanong sinabi na kaya, nga naning anghel kang Maria, alang bage aena apapalyarian ni nga pong Ginoo. Alang imposible ki nga pong Ginoo, ing sabla-sabla, pwede nang papalyarian. Potang tatakot ka, sana mas lalalam, ingke kang pamagtiwala kaya. Ne po? Sana po tang tatakot tamo, karin masusubok ing lalam na sana, ning kasalpantayanan tamo kingapong Ginoo. Lakwas ta sanang higpit, kalawat kaya, potang daratangan na nakatamo ning takot, potang daratangan na nakatamo ning ligalig, potang daratangan na nakatamo ning pamigagana ka, king biye. Kung nahihirapan ka man ngayon, tandaan mo, laging may pagkakataon. Nga na ning Ginoo, karing alagad na, ot maliswas kayo, ot maliligalig kayo, karitak yun naman, kasalpantayanan. Ika kaya, ita mo po kaya, makanano ya kaya karagul at kalalaming kasalpantayanan tamo kaya. Di ta ka problema ba, susuko ka? Di ta ka kapag subukan ba, gadagad tatabili ka? Sana ali, king kapamilatan da po sana reting mga sakit at dadalanan tamo king biye, sana mas lakwas na mong lalalam akasalpantayanan king Diyos ama biye. Talagad kangan po. Kaluguran kong kapatid ni Kristo, kalugurane ing kayang iglesia, an tabayanane at ingatane. Ulinita marapta mo, kayang mitmong tiwala, at malala makasalpantayanan, karing balang kahituanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo ingatan me ing balayan mo. Ulitan niya po. Ginoo ingatan me ing balayan mo. Ginoo, ipagkalub mo king ding sablang tao, miligtas la. At akam tanda ing belwa ning katutuan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ipakit mo sa ing pamaningat mo karing alang obra. Ipagkalub mo ing agad lasanang manakit, matatag akapanintunan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo ingatan me ing balayan mo. Ginoo, maging matibe ka sanang kuta para karing miyaya lipusta. Meto nga matibe kuta, king oras ning kaligaligan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo ingatan me ing balayan mo. Ginoo, saupan mo kiyang tupad king kekang kautusan ning lubod. Kapamilatan ning pamanurumo kaya kaming sumawop magkarga, king pupusanan ding aliwa. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo ingatan me ing balayan mo. Itaabetala po karing kaya katamong panalangin, di makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamo miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting COVID-19.
At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ingatan may balayan mo. Iabe tala ka rin kay katamong ring intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Romeo Mercado, Edward Martin Pamintuan, kambering kayang pamilya. Para king Aldor ang kebaitan di Joseph Asarcon at Ray Mark Gonzalez. Para king special intensyones dari Christian Joshua Angeles, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Jonel and Joshua Pamintuan, Nilo Udan, Mary Manet Pineda, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Katrina Tumang, Juliet Masirag, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mark Lester Arce, Paz Suwing, Annalyn Ocampo, Michelle and Mark Anthony Sengson, Nilo Udan, Happy Sanchez Romero, Rodel Gabarda, John Ramos, Baby Glornita Ganya, Jose Mercado, Margarita Sanchez, Alvin Kiambao, Dionisia, at para king alanganggang kapaynawan daring kapatadtamong meyango na bie di Norma, Lucia Simbul, Arwin De Leon, Dominga, Arturo Vitug, Rosita Malang, Marcelo, Dolores, Roman, Teresita Sablan, Thelma Suplico, Norberto, Guadalupe, Carmelito, Jesus Manabat Sr., Kimberly Jane, Catalina, Carolina, Trinidad, Dr. Francisco Guangcuangco, Arturo Aguirre, Avelina, Encarnacion Magdangal, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alanang makaganakapa karela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ingatan may balayan mo. Ngayon po, adon taming sarili tang kapagnasan. O Ginoo, kapamilatan ding kay kang amano, at niting Eukaristiyang kay kaming pagmasusyan, sa upan mo kesa ng mikalubo sa tiwala keka at karing kaparaming tao. Itingan po, aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. May puri ka, Ginong Diyos, nagmeto si Kluban, uli ng kekang kayapan, ting kamiting tinapay ang pangmikeka, tinapay ang bungaling kapun, at pipagalaning tao para kay kami magawang tinapay ng biya. Ipuri ang Diyos, kapilanman. May puri ka, Ginong Diyos, nagmeto si Kluban, uli ng kekang kayapan, ting kamiting alak ay ang pangmikeka, alak ay ba't kingubas, at pipagalaning tao, para kay kami magawang inumanan ng kaladwa. Ipuri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa ning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katami kasaplala, ating mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang kapamilatan ding kay kang sakramento,
Ipagkalog mo kay kami ingupaya ning kekang grasya. Iting Eucharistia ake kaming pagmasusyan, so pa na kesa nang magsilbing mitmong katapatan keka. Itingan po aduan me, king kabamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuma natili ake kayo, At kaya kaante mo rin. iyat nayo ring pusuyo, Makayat na no king ginu. pasalamatan daying ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang gatlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. King dali sa lugod pagmasusyan ni ing kayang kamatayan, king mabye kasalpantayanan, papasyag mi ing kayang pangasubling mebye. King ganapakapanaligan panayan mi, impanyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya. Layon makyabe kami, kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yaing ginu. Diyos na mayupaya. Mitno yaing banwa at ingyatu king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad yaing daratang king lagyuning ginu. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ipay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, ami daon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bad ning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyening kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minum ko kanite. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sa belang tao. Banketa may patawaran na ring kasalanan, dapta niya iti bilang gabi gaganakan kanako. Hing misteryo ning kasalpantayanan. I-Kristo meteya, I-Kristo sinobliyang mebye, I-Kristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo, daraon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliarian, mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagam mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo tipo na nakaminganding metong ning banali Espiritu. Ganakan me o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ingke kaming Obispo, ipasyano ingke kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong di Norma, Lucia at Arwin, ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag, medela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling niya, at ding sablang meya ang una biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, induning Diyos. Kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostol at ding sablang sando.
Isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning banaon. Puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo kambenat keya ipang mayupayang tutu, kagumning banali Espiritu, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alang angga. Amen. Ngani po, manalangin damong mitmong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupahan ng kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapang-apos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alang-angga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalagwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan, ding kay kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaanti mo rin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ang sabla. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Niyo, ingke katamong Ginong malugod di Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad laring mayaws king apuna ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat igkas nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Isipan niyo, nung nuanti ing lugod ng Diyos kaya kayo, awsan akong sarili ng anak, at king katutuan, anak na kopin.
Manalangin tamo. Oy baming malugod, kapamilatan iting sakramento, gagawan mo keng metong nga familia, kang Kristong ke kang anak. Metong king pamakirake, king kayang katawan at taya, metong king kayang pamakinabang, king kayang espiritu, sopan mo kaya sanang sumulong king lugod, para king metong at miras, king lubos, apamakiyagom, king katawa ng Kristong ginumi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Sigladangan po. Ing oratio imperata laban king pamaglaganap ning COVID-19. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na put may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ngantabayanan mula, ring daong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan na tingatan mula, ring sablang doktor, narsis sa ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magubra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang at suking pamangailangan. Ipani ka pumike ka o Ginoo, ing patok na nga nyo na sana po ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkala mo iti, king kapamilataning kinuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye, ampon magari kambe mo, king kameto nganing banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hindu ning Diyos. Mo sana pisawiling aklismike kaking kakulangan me, no nebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ning San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing ginumanatili ya kay kayo, At kaya ka antemuri. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto. Ingib pa, ating anak, ating banali Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, mayarine, umena ko ngan ngeni, king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.